Hello mayam kumain tawnari mayam a question nungari ngasi su anawa video magala e mayam ngasi se aina chatoi se aigi Emanabi ko Emanabi haidi moi se Maharashtra gini but num family dumaina tina na leibina bane ko in case akoi ki any emergency he but moi da hana call to ni moi ki su any emergency akoi da hana call to rak to ni ko dumaina luna section na tina bado oi ko dumai ma chanu pi 100 class 12 lori ni atu ki graduation gi chatoi ni ko तो आई नुपागा आई ngang di chatlaroi ai nupadi ma thabak su khara leiba duga gidi ma hingon su khara shuninge na haiba ko because ma India cha thora banina hingon du su pose thaga da mayam leibado adu ma chatlaroi ge ai ona chatlo haiba ado ai se moi ge jum da chatlaga didi moi ko ina chapina rani moi ge gai da ai gai pura roi ai na siga gi dum moi ge jum bodum thora chatlaga moi ga puna chapina rani ado graduation da kamain to butu su dum mayam da su share tawning da na se video se nam bani ko aham da dinam sira nam moi shira ne khalami ko ado su dum na share tawning bado ado na mayam dum enjoy ahangko ladies sida satra phangdoi ni ko graduate oiba ingang sing dugi pictures mayam ni ko sisin se
today's graduation ceremony. Please join me in recognizing the talented performers who make up the nationally Natalie Christine Arias. Gabrielle Avilla. Kale Henry Augustine. Ramin Faria. Sophia Patricia Bezek. Brianna Elaine Peppermint. Gabrielle Jolie Batchin. Ishana Buganesh. Isabel Sophia Beatles. Janet Gunnar Bishop. Elizabeth Claire Biggis. Hannah Viola Bolte. Arya Vengatapalli Pai. Jacob Thomas Paulson. Somil Dilip Kumar Patel. Amol Shrikata Prakash. Swaram Patel. Carol Punsack. Kendall Lucas Pruden. Megan Marie Putney. In order to confer the official status of graduate to each member of the class of 2024, graduates, would you please join us in the transfer of your tassels?
Ladies and gentlemen, it gives us great to introduce to you the newest alumni of Oswego East High School, the graduating class of 2024. Congratulations. mayam akhoi graduation gi keno chatluna loina haji oli garden da chatli ko chabagi adu sudum utlake mayam dasu place phajadra mayam ai jumda hale ko yumda halakna mai mitana fee change to reko size chabagi do ina utke khanbani dum utlaktre wa mangi dana mayam fazana ngasi wai kai gina shai ko ngasi se yamna fazana mapan da sabaduna su wa ba hele ko aduni mayam ado video se ena tum yam hapning gudo ko akhoina tamakka matam da tawrakpaga hojikam khena badu ko dai akhoina tamakka matam da graduation ceremony adu adana kashum tawrakte dana aina 12 pass to matam da su BA loiba matam da su kashum graduation ceremony adu sumaina tawbase amako phangakta baduna aina tum khangdabado aduduna akhoi manabi duna mana su chatlusi hybado ga chatlubani ko adum khangning bodo kamaina siga tawi haido because kuirak train ai chan pass on the class 8 ka do ini mai su aduraga 11 9 10 11 12 himari manga da mai su graduation oi doini aduduna adum khangning bodo ko siga kamain taw gena hoi TV ke ka da khara ubaduna ubani desu isana jenga khangning bodo aduna su ene dum chatpani ba ko aduga dum mayam su sum share tawning bodo aduduna ene video su dum khara lawrakpani ado kai hai akoi Emanabi gi ngang do su phajana kano tawre ko perform adi kai hai ni phajana ma se prize me am su phangi ko aduni ma su phajana phaba student ni Emanabi gi majanu pi do su aduna ma su haji phaba college am su chat khani college ti ma ki di August gi haugani hai ko ado adum khangde asi video se ene sunamak se ijanu pa su dum uning wado sana hayeng nang na thua loraga graduation ceremony nang sign tawdini khotune ene dum utning modo khanghaning modo mangon da su aduna su ene video se lorak pani and mayam da su dum share tawning bodo aduna ni video lorak pase to mayam aigi video se nungai te dum haibiramu atuka anoba viewers oibata please subscribe tawbiramu ko and aigi subscriber mayam so thank you so much mayam ki support natana ai video se namning mayam na support tawdradi mayam na jing bidradi subscribe to bidradi ai sudum motivate oi ko tapin ai sudum talakani video number but mayam na support to bibagi tamakta encourage to bibagi tamakta thank you so much and mathangi video to mu phangnarasi ko good night everyone bye